Akula na nyine kama sei. Wedi eminya no pa. Me wale no. Wow. Hwede ono so kire. Ne be gine firi unsem na onim. Hey, ema ben. Give pa ni menya na be wie ma brabo nyina. Gini be tumi ho ankasa. Oba ni oba. Oba ni me yen ho adwuma. Ane mana mo yara na entrebu. Wodi so wani ka ka me show ba te so wafa no. Ah. O pa cho o shema. Ko. Wo hwe na wo dia na wo he. Ha? Dia na wo he. Ka bi twam na me hwe. Ka be na na twam ha na wo he. Ah, la ku se bi twam wo amsala. Wo dia fa mansam si wani so. Na so dia na wo hwe. Wa bodam wo betimi acham de wo na wo mi ana me na mo wo. Ene yan kwai. Dia na wo he. Afa buwan wo cha ka bi da usam twemaki. Ah, hwe. Jawado. Hwe. Ye! Ah, aja pokunya efe pokuya kunu. Enu anyini sa no. Ine se wiase pa de nipa yira yemodua ne de oba nso cha no anya wadi nsamfo wo so ajawa me kamera bi ko teto pipe bia no pa au wani ni fe why come on so wa hwe ho so yi oh na we na na me brei adan ye se enano na ye ka ne se nananom asom medaye se o mama me bosumi ye wiye se manfo oba ama mechia wo mu a se oba we na me pese me wa no a no kure nie omunum bedi nyonyo no entime kura che se we kwa mi kwa nyina akura no me kwa hu me yonko bi se nka ompe oba ama me na me nware oh okay me akwa me ko hia wo bi ah njina ho na sasa bi oba bi nsi na oba bi na minim se wa ya kama se nka maba wo ma me wakura de betu nanim dadaada se me pese me no otena ah oh na usua ne majeje oda na de ne isi o so nse o fa seketo ani da bi o na sa na me wa ba de kire se de o mu asia ye dupa da wade wonim se o ma me kra de ngode o ma me mira bi o na me na ma anye ene o hu ya nka aje ba se ade metimi akọ oh da bi me pese me no otena eno na me chew se ni ma sanka me kɔ die ehun hia se o so pese o ye dey na me kɔ madam fo die ne nka ma me mfa nto ni wa tade mu kan wo boa wo begina ha hu to ante wo pese o ne wan tina oh na ye pe me ma mo betam ya kofi akoye ye ho ade a we papa ye mu Komfo mu na asa ahwehwu ekura baate pese ene woni observe sentina de mpani bia wa me betu oh ya wo peni bi e ma me disrespect wo so wa jeje me da nti wo ye me wo fa e ma me disrespect na me pepe mama na be pepe ma ne de ma kofi a wo gina ha hu yin etu obi e ni ha nko mbeka wo hu agi ba bia na don say mu ade mi o man kan chiro mi mu ade ba ku sei mi mu ade ye fe wo kwa na say mu tete ne bai hye me nsa so e da ho me pepe mama na hye me ka wa anya wo mu kan wai ha wa wo kwa sa ye fake adai sana wo ye fake e wo de ho papa umu se wo hia me na me yes ade na me bedi oba kokko no na ya sa no akoda yegu meni wase pa obia me kom ya 15 years ni obi mie na no nka sentia me sei da na obi nka sam ma ne hye me sei da na sasabia buru sabia nya do ma pe wo na wo mpame a eya temdidie enana mafo amaba moye mo adwene sasabi motamano na mo de nam na ma pe wo na wo ampene a
What me ho kan edi matam. On train obi hu. Hello. Hello. Nana Kwaku. Wani. Fa koma Nana Kwaku bon samadaro ma why? Wo say in a classmate, Komfo colleague. They won ni we are come training college no. Ai, fa koma na mama why? Papa nya hwa boni. Ye, odi amono. Opem so nkwa so. Unti na mte ba bie. Be me na wo classmate ni o, classmate Komfo colleague ni. Anam na unyira wo the same class no. Mia. Na niam mte say. Yo. We die asem bi na me wada ma mpese me de etu anim na me je ho akwankyere kakra. Onse obekaya tama ye ba be makwan emire bi okaya onse headmaster headmistress ebeye a quiz bi headmistress agrada ya obeye quiz bi forgets obe chere forgets so they see forgets me paper no me notes na me ye ni nyina nsuo to ye na afa me notebook no na me refi formula na ye de ye forgets no obi adwuma akoda bi ade ode di me awia yi no na me chere ne se bibi o wiase me na wia wo manima be pa me chawa ofirimu fia onka sentia Komfo bi ada wada roma ai forgets de na me pe a champion ni bidie oh sa eno ane sa wo de be posa wonsem na ma chia nipa no me chia na eno ano no mate enye problem kura wo de onim wo betime nka kosi se ewiase se bi yanka ni wachi a wo se agro na de na wo suko no ma pe mpo na wampene a akoranse de si di matam no nana wanimu a yesi nsuo hwew na nka hwewa ka se hwew na nka se pete wo so medase wa wadaro ma fa che ne meba bi nte de ya ye behia why me yensu na ebia esoside abibia ni abetime nka why medase bebre yo ane o de enumre na chire ni biasa Omani bom so na kwa mo to Ghana scan. Hey, watch it. Yo ho. Aw ko se here na se ma hwehwe wa mantamia. Me na mana me dijija sa. Me busy. Me on say bia me say me go. I'm very busy. Oh, nice. Eni chi am ka kle na ishla na. Mishminya wa wo se mu ishla. Chi am ne. Eni. So sisia. Hey, me who watch you? Oh, the last time Kana me show. Me catch madam for this who on control the show it great. Sa. And you Bianca renchira me. Oh Bianca renchira. Miss Mashi show wa. Umofe. That's it. Umofe. Wow. Turn around. Nice. The more said here, Monaki and more for me. Ya wu maka club ni achichiri kuno
Eki a form no bushia ka clear. Na bi say na me abos ka bi nya. Ka wudi ma chi anu munyam hye. So on kind that on kind. Na me ka ba say baby abe to bia yempoyem. I don't know true. Nyese msuru na. I say as a nice girl to say what dey ba wani mu a. Who any cow? Oh, mani ju. Mani ju wan pese me no bob blam do kofi ko chi abusiafo. Ko de wi a wote no sma fo kofi ko chi abusiafo a boys ni ba wo hye. Oh me my ready. I ready. Nice. Dabena. Me ko da heni. Radi nyame. Oh na ya. Yo witness so sad ni. Oye sana na. Ya bi e kwa wo se ni de. Oye se mtimi foul off floor. Oh baby. What do say na mouth that I ain't no. You be control. Be control to Modano. Nice. Oh, boy. We be ka se confirm, bloni na confirm. We dey Ghana be confirm it. It's that baby. We dey anytime bia. Oh, me para na ka me ko baby but say me hu we dey. Oh. You bet me am. Yen coffee. Yen coffee wa. Man come. Me plan shit. Oh, mommy ni wachi na. Oh, you show dey any go. Nice. Baby. Dey ni na be yet. Ni nyina me konso. Fansa tuso. Wow. Yes, mo ja nyo ya wa. Ni ame. Hello. Baby. Where are you fast? Oh. Obi the boy na house the baby. Who is the baby? Papa, say bi aboko de. Oh papa. Ade na ekoso. Ade na ekoso. Ade asema he. Aboska. Go ni manim wo ko hene fa. Eni o ma be na de na bi obi aba afide wo ni o ma mi no ni o ma buda be. Wo nam ho agede yi. Papa yi oba esi amanya ni na ma ese kam ni betia wo. Ko in case say answer boys no ha no obi aba tata mti ma mfa ma chia na mi bi antentem ngwale no fast. Ah. No ma ya be dia. Ashoke won. Wo pene so. Me boy ni. Me baby. Eh. Turn around. See the bomb. Ashoke won. Na, wona menene na tie o. Me ba no. Wa ya akwala ketekete wonyini. Ai me pesa. Ada papa woni mlana. Anya wasem a minim no de. David ya wo kai de asa de wonim de dada. Ya dada wada fam kura o. Wono wada entuma so. Me ba wo betu. Ye wi ana wa beda. Papa na de wa na me aso pa me wodan. Aboska. Na de wa pede so do. Aboska. Ya wo ya nenye. Me dan tuma go so de ni o kan Aso papa ya ho ya do. Anya esa. Enche ye be wari yo eja. Ahwo ya. Ito yire ni. Amwa. Sanya ni betia. Tisi ade wa ho ni de. Bia no. Me ni ono be hwe. Enwini ska ho. Me ama hwe no. Wa be sa hwe no. Oh, me no ama na di. Aboska. Aso be no ama di ma say. Papa so kasa. O esa kom ne de. Mama adai bibi koso ana. Ene na ekoso me ni me kunu abaye be cha ba sa wo ni nje ho nti. Baby ko che me dan no na. Me ba ma. Papa tene ye best na kwa ni. Yo why? Sena nsuo ni shafri. Wodi nsuo go fridge. Wodi wonim na akoyi mi nsuo na shafri. Se de mesia bo wani so no. Mame, wunya ma ye mase. Etu ntimi fansa nwura wani ase nkyere me. Baby, I said you won't get to. Oh, papa. Effect ana. Ya me nsemu. Ana we ana transfer su ba so na ko sini so. Run pop one rather more. Nana. Ay, me, our classmate, Komfo colleague. Said your yes, I mean, no.
a champion a yin bidie no me dia fa me nsem but the mu yansa me ba no de oba na ba me nya hwo me ye na obi ani machidie me hu se wo ka che me no ma hu se na obi a wo ho ene wote na akora ne me lie o me la pa o Odia mate. Odia nana mate. Hey, aboske. Na sabi o sa papa kura me yedro no watia. Eti wutimi di yema bro sei. Wutimi di mani sei. Aboske. Oh. Na madam fuini. Dr. Like. Anya Dr. Like. Hey, minua. Mete won ka che asem wa beto me ade na beto wo na me wa kwantuo na matena awom na ma ye adwuma ba beto ase amane sikase ento asase ma me ba ya me ne me yire ne me ma ba bi ade eti ya me frakada ye de di me oh Dr. Like ehun hia saw de wasem be kokoto de nanso no me de mafutuo kakram de be ma ne se pe ba bi a wo de wo yire no ma ane wo de wo tiri beto ansa na wo de wasem no akokot enu nti di machina me fanko Golden Cherry Real Estate for no ma baby no ma fa utiri nto na wo wi a wo de wasem no akokot so sika nsum pa kakra na wo ho no wo begye no ma baby ama di itura to say ayare Hello. Welcome to Golden Cherry Real Estate. With Golden Cherry Real Estate, quality is our hallmark. Home is where love resides. Memories are created, friends always belong, and laughter never ends. Here, our services are affordable, and we make sure we put smiles on the faces of our customers. Let me introduce you to our general manager. I'm secretary no and one no. Nya mama ntinka me di da be nka mo be start ya mama. Oh, and one se wo be sensan. Wo san ya enne kra no. Ye betinya hyase. Mama nsan. It is mo be hyase asini dana ma no. O kira nko a ye betinya hyase. Ya me nshira. Golden Cherry Real Estate die. How ye how. Mo dadwen ye dadwen. Baby mo beda enso ye how. Sane e kan ye no. Yedi ye boshe so. Golden Cherry ada romantic. Ene me da na ma da. Abusuafo. So wasase. Anase wo fie na opese oton ana opese otobie. Se wo japade na opese ye manage edema wo. Se opese o fix CCTV camera ebo fie. Anase ope baby ede utrato. Anase wo wa control na obeje wa home. Se ope 6 months, 3 months, 2 months, 1 month. Pomodia efe woni kire Golden Cherry Real Estate. Sa open your office no e kire kwan a ye wo amahia tobut no enchen wa anase tetegu police station no enchen ho na sabe eburu sabe anyado sa ohwehwe sa niam we anaye offices yi na se aye wani so nwonwona se kanti madam ne kwantara ira na unhu na for your telephone number na egu screen no na ehwehwe ye kire kwan Golden Cherry Real Estate. No stress in building.